بله بینرین ما لباجار حسکه فوروما سوریایی پنجان هاتا لدار خستن. بجدارین و فوروموی اشکره کرن کو مانیفستویا آشتی و جواکا دموکراتیک ریا شورشگری جبوکو همو پیکاتا وگرین السرکوکاوی و راستی بوناوی یارستن و تمثیلا ویکی دیگه دهمان دمیده دبیجن کو آرمانجا سرکا اواکو ریل بر پفچون ین اتنیکی و مذهبی ورگرتن یکیتیا خاکا سوریایی ور پاراستن و همو پیکاتا د چارچوبه که دموکراتیک و لسر بنگه کی نناوندی لسوریه جان بکن و ده همان دمیده بکاربن به هفدور براتی و پررنگی آوا بکنه. مانیفستوی آشتی و جواکه دموکراتیک میسوگریا آوا کرنا سوریه نوجنه. اف دروشمه فورما سوریهی آپینجان آل حسکیه. تیده 120 سیاست مدار روشنبیر ریخستن جنان چالاکوانی شام حلب و هرم پراوین سوریه و سروکین عشیران آماده بون. دسپیکی هفسروکی پیده غریب حسو آخفی و بحثا پیواجویا و گوهز کر. في مرحلة تاريخية دقيقة تعيشها سوريا. نها امدکیلیه که دیروکی ده دجوین که حوجداری سوریان بیکیتی و هفگرتنی هیا تاکو بکارن ولاتکی آزاد و دموکراتیک آوا بکن. رابط الحلول وازداد الأزمات والتحديات. إن السبب الجوهري لهذه الكوارث هو غياب صدام سرکه آرودان الشر آلوز کمکوژیان لسوریه و هرمه جبرنا بونا دموکراتیسیه. نؤكد التزامنا الكامل باتفاقية 10 آذار. پیمان ده آدار نقشریه که استراتژیک آبر به آواکرنا سوریه که نوجن بیه. حسو هیوی کر که اف فوروم ببگاوه که آواکار بر با آشتی آرامی و آواکرنا سوریه که دموکراتیک و نناوندی. درونشتنا یکم ده هفسروکی مجلسا ریوبرا ریوبریا خسرا دموکراتیک حسین عثمان سمینرک بسرناوی روشا سیاسیا گشتی روژه و پروژین روجلاتا ناوین دا. روجلاتا ناوین لنوا پروژه نتو پرست پروژه نتو دموکراتیک در کتولی. اف پروژه اش هر کسی وات قبول کرن. اجبر کو اولشونا پرچبونا مذهبی دخوازه گلان بکه یک. پروژه نتو دموکراتیک به اسمونا ریپبریا خسر آباکور روجلات سوریه سرکد و دکاره به نمونه جبو تفاهی سوریایی. وليس أسلوب القوى الصلبة والقوى العسكرية التقليدية التي كنا نشهدها دائما في مراحل الصراعات السابقة. رونشتنا دویمین جالی چالاکوانا تیکیلی ناونتویی دکتر عبیر سلمان و هات بریوبرن مجارک بسرناوی سوریه پشتی روخاندنا رژیما بعثی روشاهی و آریشه شروع کرد. إن الوضع الراهن في سوريا 2025 يتميز بهشاشة روشا پشتی هلوشینا باسی باندور لگلک دورین ارزینگاریا هرم و ناونتویی گریه. مستبعدة القوى الوطنية عن كل المجالات. حکومت دخوازه دستهلاتداری خال سرانسری آخا سوریه فرض بکه و هزین نشتیمانی جحمو قادان دور دخه. نبونا چار سریا سیاسی بلاو بونا کاوسا اولهی دناوا سوریه دو زیده بونا دستوردانین دربه رولا سوریه دسبه روژه که بیش بنیکاری دستینور داردکه. درونشتنا سیان دا اندام دسته سروکاتیا پیده آلدار خلیل لسر بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک ریبر آپو سمینرک دا. آلدار خلیل اشکره کر بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک ریا راستین آچار سرکنا آلوزین هیه. درونشتنا چاران ده بردف که کمیته تیکلین در و کنگرس تاریه مینه اوسو لسر پیشروژا سوریه بسرناوه قوناغ آشتی جواکا دموکراتیک و پرسپکتیفین چاره سریه که سوریهی سمینرک دا. امینه اوسو دیار کر مانیفستوی آشتی و جواکا دموکراتیک ریا شورشگری جبو وگراندنا جواکی لراسبونا ویا راستین تمثیل دکه. او لسر آزادی جنان و رد کرنا نتو دولتی هاتیه دامزراندن.
Di dawiyê de beşdaran li ser manîfestoya aştî û civaka demokratîk gotin pêdiviya gelê Sûriyê pê heye ji ber ku dikare di avakirina Sûriya nû de roleke mezin bilîze. Foruma Sûriyayî ya pêncana manîfestoya aşîtî û civaka demokratîkî ro bi daxuyaniyekê bidayî bû. Di daxuyaniya encamnameyê de hata gotin pabendbûna bi peymanadehî adarê ya di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û serokê hikûmeta veguhêz banga diyalogeka neteweyî ya berfereh ku Sûriyên ji hemû pêkhateyan bîne cem hev wekî rêyeka rastîn ber bi çareseriyekî dadperwer û mayînde ji bo krîzê. Daxwaza konferansekî neteweyî ya berfereh ji bo hemû pêkhatên Sûriyê û peymanekî civakiya nû ku mafê hemû Sûriyan garantî bike. Redkirina gotinê nefretê û nakokiyan di navbera pêkhateyên gelê Sûriyê de û danîna gotsarekê ku şer bi dayî bike xebat ji bo azadiya fîzîkî ya rêbir apo bêkirin pabendbûna bi prensîba nenavendîkirinê wekî bijartinekî stratejîk ji bo misogerkirina bejdariya hemû pêkhateyan di biryarê de û parastina mafê wan. Teqezî li ser rola pêşenga jinan di serdema aşîtî û civaka demokratîk de biriya hevgirtin û hevkariyê ve xwendina welatên garantor ji bo bicî anîne berpirsiyariyên xwe û piştgiriya pêvajoya danûstandinê ya berfereh ku hemû aliyên Sûrî di nava xwe de bigire.